Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan sigano pari bantah bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa namin na marhabang sinagure atas terima kasih mabamu Tuhan. Malas tumaguhurnay bani panorang sogoton. Boy puho ibagas na horas-horas. Bena sihol iduti hanami horjanami sa ganjang nereon. Paimaay torang hampura papikiran ay marhite hatamu. Asi barang aha betongon na sihol horjahonon nami. Totap ma hatamuin nagabi onjolan ni hapor sayon nami. Ibagas kuran nakmuton Diyos Kristo nami jolam rapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion. Nabuhi sisihan namin marhiteo ni channel YouTube on. Ligapan si Gano Pari Bata bani panorang sogot nerion Senin tanggal 6 Februari tahun 2020 ay matar surat bani buku Lukas pindu 6 ayat 21 na makatahon sunon. Martuah mahanima na lohean nuan ay si pabosuron do hanima. Martuah mahanima na tangis nuan ay tartawa do hanima use. Soal lohean, soal tangis, tarilu, totu dua pahara na somal do icupah kon hita ibagas parguluhanta. Tapi lohean na isobut Tuhan Yesus ijon jana tangis aima halani mandalan kon hatani naibata makorjahon harusuh ni naibata sonaha maga ni ay lohean hita ibagas guluh taon lang soal si panganon lohean do hita ganup ari sonaha matongon asi idah kita hapitoron ni hatani naibata ibagas guluh taon lohean do hita tongtong bani idop ni hurni naibata janah lohean do hita humani sonaha asi hasitongan jongjong ibagas parguluhanta janah agepe lang ididah kita ope ay lang jupah kita ope hata ni nebata ihorjahon atape hapitoron ni nebata manggulu itongah-tongahta tapi angku hita tetap do lohean janah pindah-pindah bani hapitoran in. Boy sonai jupah ibagas parguluhanta si Gano Pari halaniaha halani adong tenger ni hurta bahasa bani sadapan orang pabusuron ni nebatado kita marhitehon ni guluh si magira halani ay sonahado hita nalohean bani panorang on. Waik ay ibagas partonduyon sonay age ibagas pardagingon totu pori ni pesasitong ni sihol tumangdo hita laho makorja bani ari minggu tapi halani lohean hita bani hata ni nebata maningon do hapeni lao hita hugareja jana sasitong ni mangihudkon akulata mangihudkon halo jaonta maningon do ipinday hita ahana perlu bata tapi halani lohean hita bani hapitoron ni hatani nebata seng halani bueni hinaporlu ni ibagas guluhta gabe iparayak kita haganup cara na penting lang lohean hita ibagas guluh taon lang sonay tene bapay nang lang gabi mardusa hita pita halani lohean tapi sebalik ni itahan hita do loheanta jana itarokon hita do lohean hita asal ma tetap kita mangguluh ibagas hata ni nebata artini ay maningon baggelando habeni loheanta bani napajongjongkon hapitoro ni hata ni nebata marimbang lohean bani si panganon
pakon si inuman. Arti ini ay purini petongon ibagas parguluhan ta si gano pari anggo hita sa halak partiga-tiga namin boy mahita membuat untung sa bagal-bagal ni. Tapi halani lohean hita bani hapi turun ni bata seng anjay ihorjahon hita na si sonayay. Jana ujung ni pe boy do humani hita gabi lohean lang mangan. Tapi ibagas na lohean alani lang ibuat kita untung sa bagal-bagal ni. Dingat kita ma doma ipasirsir ni bata panorang laho pabusurhon hita ibagas malas nyur halani ay martuah maham martuah mahita nalohean ay pabusuron ni nebatado hita. Jana martuah ma natangis totu tangis ijon sedo pitah halani pusok niuhur atap halani marsirang pakon hinaholongan ni hurta. Tapi halak na martuah na tangis ay ma na manolsoli dosani idingat si pardosa bagal do iya halani ay idingat ma magigido ne bata mangidasi ase isopot kon madosani ipindo mahubani ne bata hasasapan ni dosa marhitehon ni natariluh-iluh. Sonay do humani tartangis do humani hita ibagas na sihol pajongjongkon hata ni ne bata mamudahi ni ombahta totu ibagas tangis ta ay ididah ne bata do tangis ta ay bahasa tangis ta sedo tangis si pakulah-kulah tapi tangis halani laho pajongjongkon hata ni ne bata martuah ma halak na tangis halani hata ni ne bata halani hapitoron ni ne bata halani makorjahon harosuh ni ne bata ay halak na tangis halani makorjahon hata ni ne bata ay tartawa do use bahenon ni ne bata. Andohar matongon ibagas sa ganjang ni arion porini pe lohean hita sa tetap matongon ijaga hita ulang halani lohean ay gabi madabuh kita hubagas dosa ase carani ay ma tetap mahita huma lohean bani hata ni nebata ase hata ni nebata matongon ibahen hita napabusurhon hita ibagas ganup lahwanta ibagas ganup horjata ibagas surat-surata jana poritar tangis pe hamnuan bani panorang on halani mangidah kondisi ni parguluhan situasi ni niombah sonay age parguluhan itongah-tongah ni masyarakat ulang tarlaju hita halani tartangis kita gabi itundalhon hita nay bata tapi ase ibagas tangis taay tetap mahita mangguluh ibagas haroso ni nay bata ay martuah do halak na tangis tartawa do use bahenon ni nebata. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa. Asi ibagas sanggah na lohian hanami. Lambi takas ibutoh kanami. Lohian bani aha do hanami. Anggo lohian bani si panganon. Hamdo na pasir-sirhon si panganon banami. Anggo lohian bani hapit turun disuruh kam do hanami tongon Tuhan ase makorjahon hapit turun janah mangguluh ibagas hapit turunmu janah anggo tartangis pe hanami nuan Tuhan maningon takas do homa banami tangis halani nalang mangan do hanami atap tangis kanami halani ibagas nalaho pajongjongkon hatamu nagabi onjolan ni perguluhan nami halani Tuhan anggo halani pajongjongkon hapitoron ni hatamudo tartangis hanami maningon marjuang do hanami tongtong ay ibagas haganupan perjuangan nami porini pe tartangis hanami nuan tartawa do use ilobe-lobemu jana hamdo na mga poe hanami ase patuguh kam uhur pikiran
Sonay age hapor sayon nami. Ase tong hanami tongon Tuhan. Ibagas ganupan perjuangan nami bani gulung nami si ganupare. Purini pe tartangis kanami. Tapi tetap hanami jongjong ibagas hapitoron ni hatamuin. Amen. Oras sabat taganuban, mapenang nalongan ibagas Tuhan ta Dios Kristus, lampin margugo mahita ibagas Tuhan tain, badi ganup korjata, terlebih ma ibagas nama korjahon, harus unine bata sa ganjang ni arion. Salom.